il-Gvern se jibqa' jappoġġja l-ekosistema tal-startups lokali biex it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna ikun xprunat mill-innovazzjoni u l-kwalità. Dan kien il-messaġġ li għadda il-Prim Ministru Robert Abela f'diskors fil-ftuħ tal-EU-Startups Summit li tisir għall-ewwel darba f'pajjiżna. Dan is-summit qed jiġi organizzat f'dar il-Mediterran għall-Konferenzi bejn il-Ħamis u l-Ġimgħa bl-appoġġ tal-Malta Enterprise u bis-sehem ta' aktar minn 2000 persuna. Dan qed iġib flimkien azzjendi u sidien ta' negozji lokali u barranin taħt saqaf wieħed. Our sustainable growth needs to be driven by innovation. Our focus is on growing through quality and not quantity. This model will enable us to increase our country's productive base, which translates into better paying jobs, higher wealth, and a better standard of living for all. Dr. Abela sostna li matul is-snin pajjiżna irnexxielu jattira niċeġ ekonomiċi ġodda fosthom fl-oqsma tal-intelligenza artifiċjali, fil-fintech, fir-robotika u l-avjazzjoni fost oħrajn. Hawnhekk Dr. Abela sostna kif il-Gvern immexxi minnu komplajn li l-startups pajjiżna minkejja l-isfidi internazzjonali bla preċedent iżda dan ma jistax jingħad l-istess għal pajjiżi l-oħrajn Ewropej. Unfortunately, in recent years, various countries have reduced support for startups. This change in direction was also dictated by the financial challenges being faced. Contrary to this, however, Malta will remain at the forefront of supporting startups and scale-ups that catalyze innovation and disruption. Dan fost oħrajn bl-assistenza tal-Malta Enterprise fejn l-għajnuna f'każ ta' kumpaniji l-aktar innovattivi tista' tlaħħaq il-1.5 miljun euro. Il-Malta Enterprise qed taħdem ukoll fuq startup framework nazzjonali bilan li kumpaniji simili ukoll jiffaċċjaw inqas burokrazija. Il-Prim Ministru saħaq li ma kienx kombinazzjoni li l-European Startups National Alliance ikklassifikat lil pajjiżna fir-raba' post fil-lista l-pajjiżi Ewropej bi startups innovattivi. Dr. Abela qal li dan ir-riżultat u xhieda tal-isforzi kollha kontinwi biex pajjiżna joħloq l-ambjent ideali għat-twaqqif ta' startups innovattivi li jibqgħu jikbru u jrendu f'Malta. Temm jgħid li dawn l-isforzi kollha se jagħmlu minn Malta l-aktar pajjiż Ewropew ta' suċċess għat-twaqqif ta' startups innovattivi u ta' kwalità.